Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mengabe usamusha-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje akubiza imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke eli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ngingakuphuzi izindaba ezinjengamanje ngabe ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethe lona-ke namhlanje-ke laphana lithi-ke isolezo-ke laphana-ke seliripothe ukuthi-ke abafana be-West Gang-ke laphana-ke abadume ngokuhlupha-ke laphana-ke eNanda sebebalekile-ke babalekela-ke eBhamshela-ke abantu-ke bayakhala-ke laphana isolezo-ke libhaleke lathi uvalo imigulukudu ye-West ifudukela eBhamshela. Kuthiwa isifudukele eBhamshela eNdwedwe eminye imigulukudu yeqembu le-West elidume ngokuchitha igazi eNanda eThekwini. Kwenzeka lokhu nje amaphoyisa ophiko lwe-NIU athele othulini uBhongoza ona-22 waleli qembu ngoLwesine obese kunesikhathi emfuna uThuli. I-West okuthiwa inamalunga angaphezu kuka-200 ayintsha ibhubhisile ngobugebengu obunedlakadlaka eNanda, eNtuzuma nakwaMashu. Phakathi kobugebengu amalunga ayo asolwa ngabo obukubulala abantu, ukudlwengula nokubamba inkunzi. Umthombo weSolezo uthe mane amalunga aleli qembu atheleke eBhamshela ngoMgqibelo. Kuwona kukhona elilodwa esilaziyo ngoba lizalwa endaweni, lifike nabanye abathathu esingabazi babulala umuntu wendawo ngesonto, kusho umthombo. Uthe umufi bamhlasele emgwaqweni bamfuna isibhamu abengenaso. Uqhube wathi umphakathi unikele kubo kamsolwa wendawo njengoba bekukhona abambonile kubulawa umuntu. Kuthiwa vele wawutshela emehlweni omphakathi ukuthi uzongena endlini aphume nesibhamu kwavele kwahlakazeka inqwaba, kusho-ke umthombo weSolezo. Udalule ukuthi lo msolwa wayehamba endaweni ebulala umuntu. Uthe umphakathi ukhathazekile ngokubuya kwakhe neminye imigulukudu engaziwa. Ngokuthola kweSolezwe, le migulukudu isenezinsukwana ifikile kule ndawo kodwa isiqalile ukuhlalisa lo bhojozi umphakathi. UBhongoza okuvela ukuthi ungowokuzalwa eNanda eNewtown C uyamaniswa noxhaxha lwamacala abucayi okukhona kuwo nangu-10 okubulala. Phakathi kwawo kuthiwa kukhona ayisihlanu okubulala ebebelwa nobugebengu. Kubonwa kukhona nowayeyilungu leNtuzuma Neighborhood Watch, uMnumzane uMzwandile Mbambo ona-assist okuthiwa wambulala ngoJuni nyakenye. UMbambo wadutshulwa ebuka ithelevishini nomndeni wakhe. Emva kwesigameko kuthiwa uBhongoza wayede ebonakala epake imoto ngaphandle kwakaMbambo. Usinde ezigamekweni eziningi zokudubulana namaphoyisa ezenzeke eminyakeni emibili edlule lapho obekugcina kufa ozakwabo yena aphunyuke. Phakathi kwazo kukhona esakwaBesta ezintombini lapho okwafa khona ozakwabo abayisithupha bethulana phezulu namaphoyisa. Umphakathi wajabula uzitshela ukuthi naye ubulewe kanti ubalekile. Hhayi-ke iSolezo-ke belibhale kanje. Mina-ke ngicela lapha singene ema-comment section-ke fusha uvo lwakho ngalolu daba uthi na ucabangani, usewenza okulungile-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubiza imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.